le Russia invasion ni li na anita a tuntuma chuan video dang deuin bulkan tran dona Ukraine runnan Russia hian ingral thuam nge an man Ukraine hian ingral thuamin nge Russia sipai te an lo chan let an lo bei let ti lamte Ukraine khopui lak tuma thok chuak Russian sipai te hi tu tenge an ni ti lam hoile akai hnoite kan chai ho le don ani kan riat angin ni nga ni February ni som ni pali var triana tangin Russian sipai te chuan Ukraine hi an bei tran ani kha soi photo angin Afghanistan US an chua san nuwa Taliban an ron che a Afghan force an tol duai ang main Ukraine sipai ho kha an tolani ani khatna po Ukraine sipai hun ma military facility tamtak Russian ho hian an bom che buai mai ani ral thuam le sipai chakna lama chuan khai khin rual lavin Russia hi an chung nung jok ti kan hria engral thuam nge an man kan en ho ma sang Russian force hian tuna Kiev khopui le Ukraine khopui lian tamtak lak tumin an chemeka mase Russian sipai te hian an rin lo tak main nunna an chan nem ta zoka sipai man rual an chan nem malmal to le social media vela Russia ral thuam chhia le an chet dan te po kan munwa lang fuel kang wanga teng tlan thei lo te teng ka chiat khuvut vut te atam mai tuna an in dona mun then khata chuan Russian teng le armor vehicle te chu Ukraine resistance force ten antimang ang hle a marlam Glukov town Russian border na ya te chuan Russian teng T-72 teng te chu US siam Javelin anti-tank missile mangin an kap che buai maya US in Javelin anti-tank missile Ukraine ne na apek hi athale han soi zau lok tiang teng ka chiat na Javelin missile hi asiam chuak masatu chu UK an ni variant ni omin pakhat zok hi kg som pakhat le gram za arit ni in pakhat zok hi kg som ni pali point pathuma retani fitli le inchi sari asai an ni a akodot zaw zong hi inchi thumani hetiang Javelin hian meter za thuma tanga meter sangli zanga aka phaka afit zong chuan fit zakwa somre ta tanga fit sing khat sangli za sari somruka mel mathona akap che thayani helicopter fit sing khat sangre ta sanga thlok po akap thla thaya hetiang Javelin missile hian ral thuam thokna tak mai puak aldu tak maya phu chuak thaya asila mu hi kg ni point pasari paliarit ni in tengte fighter aircraft te helicopter armor motor tele indolong thlengina kap che thaya Ukraine sipai te hian tuna indona hian an mangrim hle a system hi Saklos system ni in solid fuel rocket mangani a target lok nuwa mek pakhat point pasari aya chakretina thlok chuaka atuma thel khat hle Gulf war atanga Afghanistan war thlengin mel matan chim takani a Russia le Ukraine in dona po hian Javelin hian Ukraine sipai te tan atangkai takan thok me kani tin Ukraine sipai ten Russian teng engmozat le indo thlona ka thlak na an man British Housiam main battle tank and light anti-tank weapon anti next generation light anti-armor weapon anti hi ani a UK lam hian engmozat Ukraine an thon luta anin do ma de khan UK hian an thon luta NATO member a chuan ral thuam thon lut ma saberan ni nge anin do ma boruak avung chaulai khan UK sipai engamazat chuan Ukraine hian luta Ukraine sipai te training an pe ani kha kan muang hian ama kan soi Javelin ang thavin kaukia putaka chua mai thayani a sipai ten duna pukwalin ka chua mai thayani na hi athatna pakhatani hetiang teng ka chiat na hi achang kang trek le a target lok chuan thel thei lo tlukang ayani United Kingdom Finland Luxembourg Ukraine le Sweden ba ka ram engemaza tinan mangmek heral thuam hian mana hlo le a indona ranga leklam ber ta jinga mi ani Javelin missile aya chang kang zo kania sang hi som pangai Yemen civil war atang khan tun thlengin manala ni a Saudi Yemen border conflict atangkai taka manalo ni to a tuna Russian invasion a po Ukraine daingul tangkai takani Russian ral thuama I hekhle sang hi pakwa asiam chuatan khania Javelin missile ai khana ritreta keji som pani point panga arit ni in Javelin ai khana toile ret thunga fithum le inchili asai ani thung
a caliber hi za som nga ni in muzzle velocity mang ni in javelin ai khana kap thui lo zoka fit sang thum za thuma ka phaka atangkai tak zetani Ukraine ral thuam man chu du to khri la Russian sipai ho hian ral thuam lian tak tak hian mang khri lova civilian thi boy theina ral thuam rap thlak takero man chi ni in Russia hian angai khri lo ni in alang Ukraine sipai nor nana an man ral thuam te Russia in aron man tlang lon han bi le thuak te ang tuna kan soi masak ber tur hi tuna hian an mang chem ti hriat ani lova Ukraine ram ria mu ania ral thuam nel lo tak mai ani awangin he ral thuam hi mang lo se adum hle chu tos uan an ti thermobaric launcher hi ni a T72 tenka he ral thuam hi vo ania silai mu ka chuana dot som ni pali zetanaya hetiang hi an kap chua ka ni chuan building ati chet le mel marama na taka pu mai ba ka chemical weapon a kengtela avaden na bulvela mi ten taksapon lama hliam nei lo ma se chung lama na takin poya khoi thaya hei hi hlom na ni asilai ko dot hi injiriat point panga la ya lian ani nge jek tu then khat chuan Belarus lama tangin hetiang ral thuam te hi Ukraine lama an lu pui ni inan soya Kiev khopui Russian sipai te hian lu pui an tum me ka ni fit sang khat bela phei chuan armor motor kap dar vek thei CNN in a report dan chuan Ukrainian marlam ram ria Belgorod trakin a phurlayan hu thuan report ani heral thuam hian meter zanga atanga meter sang thum zanga aka phaka variant rang a oma tos one e phei chuan meter sang rukla ka phaka second som panga chungin musom thuma phu chuak man lawom takani panina chuan BM21 grad thiania hei hi rocket ka chuan ani in rocket lir chua zoi theina khol ti ila aswalom love akodo thi za som ni pani azau ni in Soviet hun laya siamani a sangkha zakwa somruk pani borvel an siam chua dei to khani Indona le regional conflict voi som nga chuanga tangkai takahmana ni to a Vietnam uara tanga vo ina Ukraine run na thlengin Russia chuan manga ral thuam tlanglon tak ni in ral thuam hlom tak tia soi chu ni chelo ma se atuar tu tan chuan chiat na thlen na saviau tho mai sipai pathum en kol chi ni in he rocket hian KM zali panga athuya ka phaka hetiang ral thuam mang hian Ukraine ram riveng tu te tomna an mun ma te ka ania building sang te po ka ni Ukraine sipai timang ang tu pakhat BM27 Uragan hi ni bok hei hi chu an in do ma deuh khan Russia ral thuam chhop chungchang kan soya khan kan soi to a lai pui ma nia in sa seng thei self propelled artillery ani sangkha zakwa som sari bor chhovela tang khan Russia hian an mangtrana rambial boina regional conflict ate in ngir ngona an mangna sa to le he rocket phurtu motor hi ton som ni arit ni in motor le ral thuam nen sipai parukinan en kola akali bar hi inchiret point paruka zawania barrel som paruka nei boka KM som thum panga bial chunga akap thel lo tukanga yani KM som ko a mel mabu sipai mun ma akap phak boka hei hi tuna Ukraine indona hian Russian sipai te hian Belarus atagin an lu pui ni inan soya Crimea atangin Mariupol lama an lu pui boka Ukraine ram chunga an khal lut to a Russian sipai te hian an mangtang kai me kani soi mai theilo Ukraine khopui building sang tower le building lian ka nana an man ber caliber hi soile thuak ang hetiang hi chi rang Russia hian a siam chuak to a Russian cruise missile chung ko zinga mi ani longa tanga ka chua thina ni bera submarine atangina ka chua thei boka air version a umboka thlona tang poina ka thei ti na ni chu supersonic version a oma subsonic version a umboka subsonic hian akap thui thei zoka a variant ta zirin meter ruk point pani atanga meter red point pakwa asai te anni alaya hol tlangin 0.533 meter ni in chu afita zong chuan fit khatle inchi sari azau ti na ani he missile hian thermonuclear kg zali atanga kg zanga akengtela building ka nan chuan tok tel tol takani KM somnga atanga KM sangli zanga thleng a variant rang te hian an kap phaka heng missile te hi Ukraine khopuya lu pui kheran ngai lem lo Black Sea atangin Russian indo longa tanga ka chuan ni a darkar khata mek pani point panga atanga
mek pahnih point pasari KM azong chuan darkar khata KM sangthum le somriat pasari atanga KM sangthum zanga somriat achaka wing chhavin Ukraine khopui building sanga ron bitum ngau mai ani Ukraine building ati hekhle mi puiten an hlau sipain an tri bok boru KM khata sanga in vor chho theya tui pui chung metar somni athu ka tangpon ka chhuwa thei ni boka hetiang cruise missile hi terminal active radar homing satellite DSMAC manga khal kalani a akap thelme ulo naval ship te submarines container atangin an kap chuak boka Russia in indo thlona arun man hi chu soiwak to lovila Russia hiral thuam nei tha le nga jok ni ma se Ukraine sipai te hi an tlo phian mai Ukraine sipai ten an man khothlang ral thuam teng le thlona kana te hi an advance maya tin akoto patanga beile tan ni boka wangin Russian sipai te po hian ma an son chak lo hle nei to lamin ral thuam an ron thon belzel mai sia Ukraine sipai te hi an la dai rei mai thei ma se video ma sa kan puan to angkhan in biak na lam Putinan Zelensky offer awanga Russian sipai ho thatha deta wangin Russian sipai in ma an son lo ni in an soya lian tham zo ka ron che tan tuma wangin adan chu adang deuh to mai thei bok oleral thuam lam chu kalsan hriang kan hriat angin vo in chol ni February ni somni pasari hi Ukraine run ni li na ni ta a Kiev khopui lak tum Russian sipai tele Ukraine sipai anin bei chun zom zela vo in lam khan Ukraine a thil puak ring tak hriat ani a oil gas facilities Russian sipai tan an beya kotlaya anin kap mia mai oil gas mun ma hi akang na sa hle Kiev khopuya lutur Russian sipai tam tak chu Ukraine sipai ten nan la dang beta Zelensky chuan vo in anili na hi indo pui pani na nulama Europa in beina lian berani ati hial ni zan lampo khan zan ko in Ukraine lama ral thuaman ron thon pheya civil chen na infrastructure po a chena sa ni in Zelensky chuan a soi ambulance te po akang hialani Zelensky an in bia kadu Putin chuan Zelensky hi in biak na nei puya du a in biak na kan nei vat ka bei sei khop mai Ukraine biak rem tum tu Kremlin ayo te chuan Belarus an lut to chu wangin Ukrainian ayo an ngak me kani ati amma kan soi to angkhan Russian thian Belarus berkhera in biak na nei chu Zelensky hian adu lova ma se in biak rem thei chu Zelensky po hian adu thu a soya Belarus lova neutral state a in biak na an zona ngai do na thren khat chuan Israel emo India emo an soiri India hian ma lovat tura nga yang ni zan khwa le vo in chhun thleng khan Russian missile te chuan cholzai reng an rel lova soito angin oil terminal Vasalki fami chu akang hlu amaya helai mun Kiev khopui oil facility kang hi mun hlataka tangpon a hmu thei hial he khopui mayor Natalia Balashinovic chuan mel malam hian engkim ti che tan tumani hi ati hialani Ukraine khopui berdot tu Kharkiv fa chuan in beina aturu hle a helai khopui hi mar thlang lam khopui ni in Russian troop 10 natural gas pipeline an bom che mi mai bom puak ang mai in gas pipeline puak hian para chuang bup mu pa he gas hi Russia atanga Europe gas lak lu na pakhat Ukraine ron lut kwal ni in he bom che tani Kharkiv a po hian Russian sipai sangte lan lut to ni in Ukrainian interior minister chuan a soya Ukraine khochak lam Ukraine atanga zalen na sual Luhansk lam chuan Ukraine missile ten Rovenki khopuya tawar pakhat chu aron thlo dar ni in an soi Ukrainian leaders an la tangkhong hle Zelensky chuan vo in khan video toy ti chuak le in kanding hetlata mel ma beina kan nor kiang zo kani ati US lam chuan Russian beina boruak leilam le tuipuya tanga chet na chu Ukraine sipai te hian an dang ping mek ni in an soi ve boka heti lai hian Ukrainian zatel te chuan an ram tlan chua san tumin khothlang lam rail station le khan dang te an pan kho mek ni in an soi tuna Ukraine khopui Kiev lak tuma thok chuak le Ukraine a Russian sipai thok chuak tam ber te hi Russian army pol pani 41st Combined Armed Army CAA le First Guard Tanks Army te an ni a Kiev khopui an tin zon bera heng sipai rual te hi singthum sanga atanga singli inkar an ni Russia hian an thapui an la tholova Russia sipai te hian mun thum hlom lian deuh khan pathuma tangin an ron nor meka
an kho pui ber dot tu Kharkiv a po vo in cholni khan an ron lut le towa ni general thuam kan soi to suan thermobaric launcher te BM21 mm za somni pahni grade te BM21 220 mm round Uragan le 30 mm round smart system te an ron khal lut boka Russian thermobaric launcher hi Ukraine nei Belgorod muna position la in an nom meka hetiang hi Russia hian amang to imhriat ani lova missile rain down an tiang main Ukraine khopuya missile asurani vai chuan chiatna na sata ka thleng ngei don tuna kha to ka cruise missile le rocket an ka po Ukraine tan chiatna ani meka rocket sangte lan ron thon lut mol mai ani chuan air defense nei thalo Ukraine hian alo dang seng don te olo maya hetiang hian Ukraine chu tin meka ni Ukraine beinan an lamang che lo ni in an soi thermobaric hi vacuum bomb ti in an soi boka atlak na biela oxygen chu he bomb chemical om hian a hi pral veka na takina puaka pon lama hiam nei lo ma se taksa chung lama hiam tam taka siam thaya Chechnya in dawa po khan hei hi man alo ni to ani Independent News in apuan dan chuan Russia sipai te hian 27M Malka 203 mm round heavy self-propelled howitzer ante lai pui mania in sa seng thei chi le 2S4 Tiopan 240 mm round heavy self-propelled mortar te po man thei turin an ron chop nai to ni in an soi tu Ukraine run na Russia thlona man ho hi engber nge ni indo thlona an ron tir te hian air to ground missile le dropping cluster anti emo fragmentation bomb te po an mang hloma US defense official te chuan ni khatna le ni hna khan fixed-wing bomber plane somsari panga vel an mang ni in an soya Ukraine defense mun ma le silai muda na an ron bitum berani attack helicopter zinga chuan M8 chu Russia hian an ron lek lam berania Ukrainian khopui chunga po an ron virtual churchur hlomani kha heti lai hian report thar bera chuan Ukraine Deputy Defense Minister Hanna Maliar chuan Russia sipai nun na chan an tam to hle ni in a soya Russian servicemen sangli za thumin nun na an chan to a Russian teng za somli paruk an sipai ten an kap che to a thona somni pasari ba ka helicopter somni paruk an ka thlak sak to ni in a soi an soi amdevim o ti mai turani Ukraine sipai lam hian defensive takin akoto pa an tanga Russia hinor tu zo kan nia offensive strategy an ron manga nunna chan hnem zok le ral thuam chan na sa zo kan ni po hi a om viau mai Ukraine hian western conventional ral thuam than huma Russia lam hian nunna an chan hnem ta deuh ni an chana chiat zel chuan ral thuam lian zok an ron phor mayang ti hi thil hlawm takani thaya civil tam tak thina athlen ngei dona Russian sipai ten ma an son chaklo kan ti takna a voin lama Ukraine khopui ber dot tu Kharkiv khopuya an lut le to a ma an son hret ni in alang tho mai khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ule